Yesura yom amalok sen tekenguk. Mareko number 15 sambat 1 ngam 20. Wet saraumbi wolongan tapma amam biesi engatan juda amalok amam biesi ngat endke manda nandatere aman duwon no won juda amatam dok terak damasi endang katak kaman tembi Yesula nek tengam nelang dok esambat tenggal teterembi toala ki topbi wonanin nanggap pemengambi judia kwetok kawrun tenge ama Pilato endok kinan kamakalang tambi Pilato le kangbi nanandam enguk bantak juda amatam endok ama wapang simba eumbi tambanem nunguk dokna elang ipwakan tambi tapma amam biesi ende nepek kusay la tambi Yesula mandala singin sitang angkalang untong tambumbi Pilato le Yesula nombo nanantang pi engu ente tokok manda asup embi singinga siang wanandrang dok manda tambon tuap nem eumba eumbi manda no nem tambanem eumbi Pilato wala nandem bendetung wala tuat kama nain indaumbi Pilato le amatam nandesembi ama nolok koi ketanggalang en wakan it pambang kanang nanin pesapi emlongo nain moronda amang kapandang kimbet barep tembi aman tuwon yandep kamgalang da tembi it pambang kanang yapulum pakalang endok pongkop sinan ama no koi parabas keteketen endembo paku tembi amatam kaman ketek ende Pilato rong lombi kundit nek semlunguk untung anggot nombo semek tok nanandang kalang tapma amam biesi ende Yesu koing kangkata kangimbet tangambi kusay wala en Pilato lo kipron kamakalang da Pilato lo won nantambi amatam tambanem enguk juda sindok ama wapang si won sasamet tok nandang ba kan tapma amam biesi le amatam en musupi engkalang sindi eumbi endok kesen barabas sasametak tambi amatam de amam biesi le engkalang tuap ngan eumbi Pilato le nombo enen nandambi enguk untung eyang da tambi amangan juda ama sindok ama wapang si nang en wakan nek tangametok nandang eumbi nombo ketembi nenggalang kolong bat pron wulu kumbun eumbi enguk nek ta wundang tangamet enda kundit koran nek senek tunggu eumbi enda pambangan ketembi enggalang kolong bat pron wulu kumbun eumbi worongan Pilato le nandesembi ganang si busuke uktok parabas pesasembi Yesu waip nilang dok en bumbi pet ngurap pesak ngat waip ngalang terumbi kolong bat pron wut nilang dok mik amalok kesinan kamako tambi mik amala Yesu tekembi nisilok sang simbang kanang nanggap pi ngangalang ngatombi nosing ketek ep mentambi Yesu telakala kay tangam nilang tok saulong kaman ama wapang tok saulong namok wan tasingambi toap pesakngat walang bontenem kumpamplon tasingamumbi ama wapang tok bondi waran tungguk tasingam tereumbi ama nongka-nongka dempambi nangkalang juda amalok ama wapang si we wantang engapi tonga le kumpamplon upi iwat suangambi jurung melelem tangam ngapi tekandem tangam kalang
Talakalakay katak taterang bi. Saulong kaman wan kiundam bi nombo enlok tasin tasing ambi. Long baton putepi nanggap nganggal.